Dr. Miloš Timotijević, istoričar, autor je knjige Dragiša Vasić 1885-1945 i srpska nacionalna ideja koja je promovisana u Galeriji Narodnog muzeja. Dragiša Vasić je bio istaknuta ličnost moderne Srbije, naglasio je urednik izdanja Borislav Čeliković i dodao da je Vasić bio veliki pobornik organizacije Crna ruka. Dragiša Vasić je bio svedok i učesnik događaja koji su se prelamali na srpskom etničkom prostoru u prvoj polovini 20. veka. Dragiša Vasić je bio srpski i jugoslovenski političar, akademik, advokat, pripovedač, romansijer, esejista i novinar. Bio je jedan od najistaknutijih članova Četničkog centralnog nacionalnog komiteta, kaže recenzent dr. Kosta Nikolić. Ovo je prva zaokružena biografija, ovo nije klasična biografija, ali je prva zaokružena životna priča o Dragiši Vasiću, gde je kolega Miloš obradio njegov umetnički rad i njegov politički rad i najbolje mislim da je netačna ocena da je ovo jedna životna priča o jednom čovjeku koji nije imao neki pretjerano dug životni vek. Poživao je svega 60 godina. Početkom 21. veka Dragiša Vasić je zvanično uvršten u leksikone, enciklopedije i antologije kao istaknuta ličnost moderne Srbije, a 2009. godine je sprovedena i sudska rehabilitacija. Napomenimo i to da je Dragiša Vasić bio kum čuvenom hrvatskom piscu Miroslavu Krleži.